kuko niba u Rwanda rumaze kohereza ingabo muri Kongo wenda inshuro 10 muri zo rwaba rwarabikoze nibura inshuro zirenga 8 urwitwaza ari FDLR cyangwa 9 no gutekereza u Rwanda rufitanye igihango n'abantu M23 nta munyapolitiki wabikubwira ariko abantu bafitanye igihango n'u Rwanda kuri Kongo rero ntiyibeshye ngo ni intsinzi 100%. Haracyari ibintu byinshi ariko sofa intambwe yatewe na Amerika ntabwo ari nziza kuri M23. Ngiye rwose nuko iyo mbivuze abantu bantera amabuye Kabila ni ikibazo kurusha Tshisekedi. yego amahoro y'Imana abane namwe bakunze ba National Diaspora Rwanda ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Yves Nkuyemurugye, ni umusesenguzi wacu tubana hano umunsi ku munsi. Yves, irwanya amahoro y'Imana uyu munsi? Ntayirwanye, Imana nayirirwanye n'amahoro yayo kandi nanjye byanyirirwanye. Byari magirirane rwose. Yego, nayifashije nayo yamfashije. wifashije ikive? Hari ibyo yanga ntabyo nakoze. Angiye hari ibimpiga yabinditse. Kugeza ubwo meze neza rero. Nako bisa ko uri mu murongo muzima, intambwe zawe ziri kugenzurwa na Rurema bintu Mana y'u Rwanda. Yego, hanyuma ni byinshi byo kuganira nawe. Yves, Masad Boulos ni mujyanama wa Perezida Trump muri Afurika. Trump yirinze cyane kuvuga ku kibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabyibuka igeze kuvuga ko igihe kitaragera cyo kuba yabivugaho mu gihe intambara ari ikomeye Goma iri gufatwa. Yohereza Masad Boulos nyuma yo kohereza Ronnie Jackson, nawe hari ibyo yari yabonye. Hari na raporo yahaye Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byo yabonye mu karere, yerekana ko aka karere gafite mu Kongo ubwayo atari yo yiyoborera kariya gace. Hari benshi bafite influence mu hantu Amerika ishaka kuba yakura ubutunzi. Hari ikiganiro Masad Boulos yagiranye n'itangazamakuru asobanura kubikubiye mu rugendo yagize mu karere bigari, aho yasuye Kenya, Uganda, Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reaction yawe ya mbere yabaye iyihe ku byo Masad Boulos yatangaje avuga ko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rugahagarika n'ubufasha rwa M23, M23 nayo ikashyira intwaro hasi, ndetse agira icyo avuga ku bijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurangiza FDLR, ku mifatanyirize yabo na FDLR. Reaction yawe yabaye iyihe? Watunguwe ko ntekereza ko ugendeye nko aba hano ndetse na M23 mu byo yavuze ntabwo nsesenguye nkanjye ntarakubaza bitandukanye n'ibyo bari biteze? Yavuze ibintu bitatu byose bikomeye, ariko ukuri guhari yatandukanye na Ronnie Jackson. Masad Boulos asa nk'uwasubiyemo ibyo yavugiye Kinshasa, ahubwo wenda bivuga mu buryo burambuye, kuko urugendo rwe rw'Kinshasa yarukoze mbere. Twibutse abantu, yaje muri aka karere turimo hagati y'itariki 2 n'9 z'ukwezi kwa 4 2025. Ni urugendo yamazemo icyumweru ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko muri aka karere turimo. Burya rero hari ibyo atashoboraga kuvuga mu buryo bupika, kandi azi neza ko agiye kugirira uruzinduko mu Rwanda, sibyo, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akabivuga mu buryo bubaryoheye, kimwe n'uko Ronnie Jackson yabigenje. Ariko yava mu Rwanda agahindura imvugo, akavuga ibitandukanye n'ibyo yavugiye Kinshasa. Kuri Masad Boulos, ukuza kwe kwari gutandukanye no kwa Ronnie Jackson. Ronnie avuye hariya, gituma nkubwira ngo kuri Masad nshobora kudatungurwa. Ronnie avuye hariya muri Kongo, ibyo yatangaje bitandukanye n'ibyo Kinshasa yari yatangaje, ndetse ubona ko ari ibintu bitashimishije Kinshasa,
Kinshasa yahise ishyira igitutu kuri Amerika, by'umwihariko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Congo, kugira ngo ivuguruze Loni kwanza, babanze bahakane ko atari intumwa ya Trump yihariye, icyo barabanza bakivanayo. Icya kabiri, bibutsa abantu ko uwo babona atari Mesiya, Mesiya azaza. Niko byagenze kuri Yohana, abantu bambwira ese ni wowe Mesiya cyangwa dutegereze undi? Avuga ati reka mbabwize ukuri, nta nubwo nafunga udushumi tw'inkweto za Mesiya, nimumutegereze araje. Ibyo ambasade yarabikoze, irabwira iti okay, Mesiya araje, ari mu nzira. Masada aje, urugendo rwe rwatanze umusaruro uko yabyigamiye, rwatanze umusaruro by'ako kanya, ndetse abantu bamwe barabivugaga, ariko hakabaho abantu batahita babibona ako kanya. Hari abantu bakomoka kuri Tomasi bemera babonye Masada aza. Kimwe mu bintu twabonye Kongo ikora ibintu by'agatangaza. Fata abantu bakatiwe igihano cy'urupfu, irabagabanyiriza ikigira burundu. Iyo burundu ntibayifunzweho n'icyumweru, chers amis, iyo burundu yahise irangira bitahiye. Bavuga ko igihano bagiye kugikomereza muri Amerika. Mazi Imana igutize uburame n'ubugingo, uzambwire gereza bafungiyemo. Ubwo abo mvuga ku batarabikurikiye ni abanyamerika batatu, barimo umuhungu wa Christian Malanga. Christian Malanga ari mu batekerezwagaho kuba inyuma ya kudeta yapfubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa gatanu kwa 2024, umwaka ugiye gushira. Yarakatiye burundu, katirwa gupfa, urwo gupfa. Ariko ubwo ndi kuvuga burundu Tshisekedi yari yakivanyeho icyo gupfa, yamuhaye burundu. Icyo ni ikintu cya mbere cyatweretse imbaraga z'uruzinduko rwa Masadi Boulos. Ikintu cya kabiri cyatweretse imbaraga z'uruzinduko rwa Masadi Boulos ni uburyo Tshisekedi yahise asesa amasezerano bari bafitanye na Robbing Farm yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Robbing Farm navuga ngo yibye Kongo asaga miliyoni 5 z'amadolari, ngiraza kubakorera nk'umuhuza hagati ya leta ntibinagerweho. Ariko mvuga ko wabadiringiye yabibye, akuntu wambwira ngo kompanyi ivutse none ntiramara n'umwaka, ngo ni uko irimo abantu bakubwira ngo urumva ngo nge maze imyaka ingenda umunyamakuru, ngo nanjye ngo nakoraga muri department team ya perezida kanaka, ngo no mu matora naga ndi umuntu w'igihumbi. Come on, byari byihuse. Ariko Masadi yarababwiye ngo no, ntidushaka akavuyo, dukeneye kujya twivuganira biri direct. Aho no kwanga kunyanyagiza amabanga, no kwanga nyine fuite d'information. Cyambere barabizi ko Kongo iyo baguze igifaru bataranamenya ko iyo bagiye guciririkanya igifaru bataranakigura, barabanza bagafata selfie. Kavuga bati u Rwanda rwitondemo gake, hano hari akantu, turi muri Turukiya mu ruganda indani. Amerika yangaga ko hazamo ako kantu akajya afata selfie, bati ubu tuvugana twicaye muri White House, ibyo tuganira mwabwa ati no, mubanze mugabanye icyo kintu. Amakuru ntace mu bantu benshi, ko amakuru aca mu bantu benshi ntunamenye uwayatanze. Bahita basesa amasezerano. Ibyo hari icyo byerekanaga. Icya gatatu, Masadi Boulos niwe wategetse ko intambara ihagarara muri Walikale. Ibintu byari byumvikanyweho i Doha muri Qatar, ariko impande zihanganye zikomeza guhakana, zivuga ziti reka abantu ibintu biraza gukomeza, ntihagire uzana pressure, ntihagire iki. Ubwo ibyo birakuraho urujijo byo twabonye FARDC yigamba ko yigaruriye Walikale. Nyuma ariko umuvugizi yarabihakanye, umuvugizi mukuru, kuko ntabwo hari kuba kirega FARDC nahigaruriye mu nyungu za Amerika, nta kibazo. Ikibi no gukomeza kuharwanira. Ni byatumye ni hatabaho kurwana, kudakomeza kurwana. Walikale se bari kuharwanira. FARDC bayi hafite ntacyo bitwaye Amerika. Kandi FARDC bigoye ko Amerika yababwira ngo nimureke kurwana mwisubiza. Ndakubwiza ukuri ko n'uyu munsi FARDC nuko nta bushobozi ifite, Amerika itabibona. Iba ifite ubushobozi bwo gupushinga ikazi irwana ngo yambure M23 wagoma. Ntabwo bayibwira ngo muri gukora amakosa gushaka kwisubiza aho hantu. Cyo bayibwira ngo muri kwica abasivile, muri gukoresha intwaro zitemewe, abasirikare banyu bari gusahura, muri gufata ku ngufu, ariko ntabwo babwira ngo muri gukora amakosa kugerageza kwisubizaho mwatswe n'inyeshyamba. Kuko ni igisirikare cya leta. Yego. Igihari we yashyizeho umurongo ntimurwane, ndetse ahava
kompanyi yabo y'abanyamerika irimo imigabane ya Canada na Afurika y'Epfo yitwa Alphamine ihita yongera gutangira gucukura. Ibyo yarabibonaga ko ku ruhande rwa Congo ameze nk'uwabashyizeho kondisiyo, ari nazo mbona muri rwa ruzinduko rwa mbere rwa senateri Ronnie Jackson. Navuze ngo ibyo yatangaje byari bimeze nk'ibyo gushyira igitutu ku butegetsi bwa Kinshasa, byo kubabwira ngo ibintu dushaka mu byiteho nimutabyitaho, dore uko twasobanura ibintu n'ubu buryo twabihagararamo. Finally Congo yagiye kuri iyo pressure kandi igitutu kirakora, baracyumva. Nyuma yo kumva icyo gitutu rero bakanagikurikiza, biyaraza ukudatungurwa kwanjye kukabaye uyu mugabo iyo aza washoboraga kureba ambasade y'Amerika muri Congo ijya kuvuguruza ibya Ronnie Jackson to bakoresheje, washoboraga kureba uburyo w'imvugo ye y'Kinshasa n'i Kigali zitari zitandukanye cyane, sibyo? Noneho ahangaha ugushaka kuvuga kucya bikoze gutya, nta biganiro biri open n'abanyamakuru rusange, press conferences nini zigeze zibaho. Nicyo urabona ko bagikoze a distance, bagikoze d'une façon virtuelle. Abanyamakuru bo muri Afurika bakitabiriye online, abari batumiwe nabwo. Kubera iki? Nuko akeneye ko nabo muri Afurika muri ako karere bamenya iyo stand y'Amerika, iyo stance yabo. Ariko ntibisobanuye ko ibyo yavuze ijana ku ijana, sinatungwe n'ibyo yavuze, ariko ntibisobanuye ijana ku ijana ko ari byo biza gukorwa. Reka tubimanuke kimwe ku kindi. Ntibisobanuye ijana ku ijana ko ari byo biza gukorwa. Ibi bihugu bikunda kwexerisa pressure ku bihugu, ntibigutungura Amerika ifite pressure ishaka kwexerisa ku Rwanda, kugira ngo mu bihe biri imbere nihaza kugira gihinduke mu buryo Amerika ishaka. Ko yarahageze yaganira n'abantu buri bose bumva ikintu ibyo ari byo byose. Ariko pressure irakora, twarabibonye mu myaka 10 ishize, ntabwo bayivuyemo kubw'ineza yabo, hasabye no gukubitwa. Ariko ntabwo burya Goma bayivanywemo n'ibiganiro gusa. Obama yategetse Loni ko hajyaho FIB, Force Intervention Brigade. Itabaye FIB ntabwo M23 okay nayo yari yacitsemo ibikiri ku Rwanda hagati yabo. Ibyo rero ubwabyo birimo ikintu, harimo ikintu kimwe gishobora kuba pressure ku Rwanda acyagamije icyo cyo ndaza ndakikubwira. Biranashoboka cyane ko iyi mvugo ye iyo abaye akomeje ari verdict, ibyo avuga ari nabyo bigiye gukorwa. Naba mbifata nk'akagambane kuri M23 mbihereherero. Ibyo bintu bitatu byose avuga, icya mbere Amerika abari kubuza bose, abavuga bose barumvikana nk'abashaka ko intambara irangira. Ariko uko intambara Kinshasa ishaka irangira, uko u Rwanda rushaka irangira, na M23 birasa. Oya, tubyemeranye. Oya, u Rwanda rukenera ko intambara yarangira, ariko root cause ikaba addressed. Byenda gusa n'ibyo M23 yifuza. Kinshasa yo ivuga icyitwa retrait immédiat et inconditionnel y'ingabo z'u Rwanda. Yo yemeza ko ingabo z'u Rwanda zihari, ndetse ikongeraho cantonnement ya M23 kugira ngo barebe ngo Abanyekongo n'ibandi ibindi biganirwe nyuma. Ibisa nk'ibigoye. Ubu buryo Masadi Buros avuga intambara yarangiramo, wavuga ko ikisamo nk'igishimishije ku Rwanda, avugamo icyuko amasezerano yose y'amahoro yasinywa M23 itagomba kwibagirana. Ntacyo avuga ku yindi mitwe irenga ijana iri hariya. Ntacyo igishya kirimo nuko mu byaganirwa na M23 igomba guhabwa umwanya bitandukanye n'ibyo adanote mu 23 FDLR ubwo nibeshye mu masezerano yose ko FDLR igomba kwitekereza. No kuvuga ngo kuyambura intwaro nyine nibyo avuga. Amerika niyo yabashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, niyo yemeje ko nyine bagomba kurwanwa bubi na bwiza. So niba we avuga cya ko nabyo gukemura ikibazo cya FDLR bigomba kwigwaho kandi bigomba kuba mu masezerano,
bazanagena inzira FDLR igomba gucyurwamo cyangwa se guseswamo. Abivuze hashize umunsi umwe, Therese Kayikwamba Wagner abivugiye muri UN Security Council nawe FDLR igomba gucyurwa. So hasigaye kumenya ngo barayicyura ku mbaraga, barayiganiriza, barabaha stati y'ubuhungiro, babaka imbunda, babajyane kubi Lubumbashi cyangwa Ikisangani, harabiki. Icyo nibo bakizi. Ariko uko mbyibwira kugikemura n'u Rwanda bazakorana. Ibyo byose urondoye, icyaba cyiza ku Rwanda kuri FDLR cyaba cyiza ku Rwanda nuko FDLR yataha mu Rwanda. Nicyo cyaba cyiza. Ikaza bakayungurura, bagascreeninga, bakareba ngo ninde muri bo wagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Igira neza Abudura Koporo, wiyita Major Biembe, w'imushubati. Okay, turebe muri dosiye za Gacaca ntabwo urimo. Sawa. Imutobo. Bwije Nkoziki, Jean Berikimasi, w'Imwimana Mushirarungu, hariya wiyitaga Koloneli Rwembe, turakubona muri dosiye ya Gacaca Mwima, bagukurikirane. Kamariza Akingeneye Elizabeth, mwene Dudududu, wowe oya nta kibazo, gutyo bakabigenza gutyo. Haba harimo kwizera ngo ba bantu u Rwanda bafite mu biganza ntabuza kubakoresha, kandi rwaba rwungutsa amaboko ko barerega n'amaraso y'u Rwanda n'abana b'u Rwanda, marigire abari kumwe nabo bakoreye ibi b'u Rwanda cyangwa n'abajya barutera muri bo n'abana b'u Rwanda. Icyo cyaba ari inyungu ku Rwanda kuba bataha mu Rwanda. Ariko kubasiga hakurya ejo se baturutse bakongera bakimobiliza, ejo se oya, byo kubasiga ni ikindi kindi, icyo tukakirenga. Yani ndi kukubwira ibirimo duhereye kuri icyo FDLR ko cyo gisa nk'inyungu ku Rwanda, kuko niba u Rwanda rumaze kohereza ingabo muri Kongo wenda inshuro 10, muri zo rwaba rwarabikoze nibura inshuro zirenga 8, urwitwaza ari FDLR cyangwa 9 cyangwa izo zose 10 akaba ariko byari bimeze. Dushaka kwerekana ko FDLR ihishingira u Rwanda rwo guhora rureba muri Kongo. Icyo gihe menace y'u Rwanda yabivuyeho, ariko nkavuga ngo ntabwo ari 100%, nicyo kiri mu nyungu z'u Rwanda. Urugero, uyu munsi twageze igihe nge nkubwira ngo mu karere dufite diplomasi y'umujinya, abakuru b'ibihugu bararakaye, barabwirana imvugo ziri strong, sibyo? Kugeraho Tshisekedi mu mpera mu kwa 12 kwa 2023 yeruye adaca ku ruhande ko asafasha urubyiruko rw'u Rwanda kuvanaho perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nta kwezi kwanyuzemo mugenzi we w'u Burundi ati iyo ntero niyo reka nyikirize. Ese Tshisekedi kagifite andi maboko, kagifite abamushyigikiye, kagifite abawazalendo, kafite FARDC, kafite ingabo z'u Burundi FDNB, kafite abacanshuro. Uwo mugambi wa Tshisekedi haro bazamusinyisha bati wa mugambi uveho. None se uwo mugambi naba kiwufite, u Rwanda rwo ruzakuraza rebra uko nifashe nk'agakombe k'umwana birangire gutyo gusa? Nabyo I doubt. Ariko ahandi ho kibazo cy'u Rwanda cyaba gikemutse igice kimwe cya kabiri. Cyose cyo Ventura nikidakemurwa mu mizi, ejo ko kizongera kikubura uko bibwengira mbika intwaro. Reka twashyuminge kiza kujya ku gituti kazirambika. None se nizirambika ejo kazubura ko twabonye indi mitwe isa nkayo Ventura ni fotokopi, ntabwo ari scan, ni fotokopi yindi mitwe isa nkayo yabayeho mbere, kandi nayo yavutse kuko ikibazo cyakemwe bitageze mu muzi. None se ejo ni havuka undi mutwe umeze nka Ventura, ntabwo ubwo bizafekta u Rwanda. U Rwanda nabyo nkumva ko kitagikemutse 100% ku ruhande rw'u Rwanda, kubera no gutekereza u Rwanda mwana rufitanye igihango n'abantu ba Ventura. Nta munyapolitiki wabikubwira, ariko abantu bafitanye igihango n'u Rwanda. Nose muri bo ntabarimo barwanye mu nkotanyi, muri bo ntabarimo babaye ku butaka bw'u Rwanda, muri bo ntabarimo bafite ibindi bitambo n'abanyamuryango babo batabaye u Rwanda. None se ibyo bavuga bazira ntibisa nk'ibyo u Rwanda rwanze hano?
bamwe muri bo bafitanye igihango n'u Rwanda, ako nako kaba kababaje ko kidakemutse mu buryo bwuzuye. M23 nkabyita akagambane. M23 ntabwo yeguye intwari idafite isezerano, kuko M23 Tshisekedi ajya gusubira ku butegetsi, Tshisekedi yari mu masezerano na Kabila. Tshisekedi na M23 bari pete na kidori, kandi Tshisekedi yashyizweho n'abanyamerika bafatanyije na Union Européenne. Ibyo bigatuma nabwo ntekereza ko harimo akantu, sibyo? Yego. Gashobora kuba navuga ngo Amerika igambaniye M23. Ikindi hasigara nibaza, ese M23 nibyanga bizagenda gute? Laying down weapons the way abivuga, bisazamo kurwana. Nirwana se izatsinda? Bikaba ihurizo rero umuntu atabonera igisubizo nonaha. Kubera iki? Yavuze kuri icyo ngicyo, yavuze ati Amerika ifite uburyo bwinshi cyane bushobora gukoreshwa kandi buzakoreshwa bibaye ngombwa. Yego, tuzagera ku mahoro arambye maze tuze rigaruke mu karere. Iri ni ijambo nashyize ku bandi buze kukubaza, ukomejeje kuki imbaraga Amerika ifite uburyo bwinshi cyane bushobora gukoreshwa kandi buzakoreshwa. Tekereza ko ari nk'agasopo batanze berekana ko ibyo bavuze bereramuka bidakunze? Ntabwo gasopo ya Amerika iratangwa. Uriya nimba yararebye imyitwarire ya Donald Trump, bamubaza kuri ibi bintu akavuga ati ariko mwanditse ko igihe kitaragera. Trump yashakaga kuzaza nka bwana cyangwa akazaza arya hose nka dame. Ubu rero bibare nk'aho Amerika yamaze gukina wa piri umunsi ibiganiro bya Katari bitangira. Nganda Sisi yari yakinwe muri rwa ruzinduko rwa Ronnie Jackson, sibyo? Watatu ubwo sinazihereye kure ukuntu kwa Masadi Buros, sibyo? Wayine Trump nagira none icyo avuga mu buryo bweruye, kuza kwa Masadi Buros niwe avuze, cyangwa kuza kwe tubyite watatu, ibi yavuze tubigire wayine. Seti rero Trump nagira icyo abivuga, icyo azakora inyuma ngiyo bwana, umukino ukaya turangira kuri 3-0. Iyo nteguza biracyari. Masadi Buros ntabwo ari mu rwego rufata ibyemezo, ari mu rwego rujya inama. Abantu bashobora kujya inama abandi bakayanga. Umuntu ntagira umujyanama umwe, nubwo kuri ingingo Masadi ari we mujyanama mukuru, ariko iyi mvugo iraremereye cyane, kandi iributsa amateka nyine ya FIB. Niyo mpamvu umuntu yakubwira ati ntawamenya ibiza gukurikira, ariko nimba Amerika ikomeje imvugo yayo ku ruhande rumwe, irabibangamiye igambaniye mu M23, ishobora gusaba Amerika guhaguruka igakoresha imbaraga. Izo mbaraga yazikoresha, ntabwo Amerika ari ngombwa. None rikananakumenera ibanga, hari amakuru yizewe ko Tshisekedi yamaze gusinyana n'inshuti ya Donald Trump yitwa Eric afite kompanyi y'abacanshuro yitwa Blackwater. Mu bwa mbere se Blackwater ivuzwe muri iki yaravuzwe, ariko noneho kuri no nshuro menya ko Blackwater igiye kuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'abacanshuro kabuhariwe. Blackwater uyu Eric yayishinze, yahoze muri Navy Seals cyangwa se ingabo zo mu mazi zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ashinga uyu mutwe agamije kujya atanga imyitozo, akatangira kugurisha serivisi z'umutekano. Kimwe mu byamubangamiraga ni bureaucracy, aho ingabo zikenewe ugasanga hakenewe nk'ingabo za Amerika biri gutinda. Urebe parikuru ya Blackwater, urebe mu ntambara zo muri Iraq n'ahandi. Abo bashobora uko aba bagabo bakora, bitwa ngo bazanye abacanshuro bagashyiramo n'abasirikare nyabo. Igikomeye Kongo buriya batakubeshye kubera impunzi nyinshi ifite muri Amerika, mu gisirikare cy'Amerika harimo n'abanyekongo benshi, sibyo? Ibyo bintu birashoboka, ariko ntukizere ibintu by'abantu bavuga bitaraba. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ndi kuganira mvuga ngo under assumption, bibaye gutyo on the ground it is a possibility kuba hari abasirikare baza muri iyi ntambara, birashoboka. Yego, yego birashoboka.
igihe M23 ya resista, ahubwo tugasiga tuvuga ngo byo bitanga garanti 100% ko bayitsinda. Oya, nshakira intambara Amerika iheruka gutsinda mu buryo bw'igisirikare. Impamvu nguvuga ngo Amerika gutsinde M23 byasaba gukoresha izindi ngabo zitari izayo. kandi ariwe wivugiye ko igitutu cyabo na FIB byatsinze M23. Ntabwo zari ingabo za Amerika, FIB ntabwo zari ingabo za ariko Amerika. byari ijambo rya Amerika. Nicyo nari ngiye kukubwira ko igitutu cyashoboka cyaba cya diplomasi n'ingabo zindi zitari za Amerika, nicyo cyashoboka. Hakajyaho ikirere Kinshasa nayo ntiyizere ngira rutsinze. Kuba Amerika itatsinda ku butaka nuko idafite ubushobozi bw'imyitozo ya gisirikare ku buryo yananirwa gutsindwa n'inyeshyamba. Irabufite, ariko abantu baba bari kurwanira muri kondisiyo zitari batamenyereye. Ikindi kintu proximity mu ntambara irakora cyane. Tazakubeshya ngo wakuvana hano ngo ujye kurwanira muri Amazon, hariya n'inkende yaho yakuniga umwuka ugahera. Ibyo biba birimo ikindi kureba sindarwanira iki intambara mu ntambara koze n'amataringa cyane. Ariko Amerika imaze iminsi nta ntambara itsinda. Iyo muri Syria ntibyanze se, iyo muri Ukraine ntibyanze se, Afghanistan ntibyanze se, Iraq ntibyanze se, Somalia ntibyanze se, nta ntambara Amerika igitsinda. Niyi rero yibayitsindisha diplomasi, baba batagiyemo n'umutima na roho. Iyi bafite amabuye y'agaciro, abo bohereza amabuye y'agaciro. Ukeka ko Afghanistan ikennye? Nayifite essence, Syria ukeka ko ikennye? Syria ifite amabuye y'agaciro menshi cyane. Ukraine uzingira kimwe, Ukraine ifite amabuye y'agaciro menshi cyane. Ntabwo ari icyo kibazo rwose, ntabwo ari ikibazo cy'amabuye y'agaciro. Ahubwo iyi wenda ushobora kuvuga ngo ni muri zone aho adversaire adakomeye nk'abaho, ni muri zone yaho n'ibihugu biri aho bitari kurwana ko yabije kurwanya, bigatandukana n'ahandi yisanga hari benshi bayirwanya. Kuri Kongo rero ntiyibeshye ngo ni intsinzi 100%. Haracyari ibintu byinshi, ariko sofa intambwe yatewe na Amerika ntabwo ari nziza kuri M23. Ariko ni nziza kuri Kongo, ku butegetsi. Ku butegetsi rya M23 nabo ni abanyekongo. Uragira uti ni nziza ku butegetsi, hanyuma kuri Kongo nk'igihugu n'abaturage ibintu biza kungura abaturage bamwe bitungura abandi, burya si byiza ku gihugu. Ariko birungura abaturage bose, birungura abaturage bamwe gute? M23 se niba bayibwira ngo rambika intwaro hasi, yarwaniraga Sylviayo, nizirambika bya bibazo yarwaniraga birakemuka? Nese bose abanyekongo ibibazo byabo biraza kuba bisubijwe? Ntabwo nibwira ko biza kuba bisubijwe. Haraza kuba hasubijwe ibibazo by'abategetsi. Ariko bari gukomeza kuvuga mu biganiro, ibi bintu bikemuke mu nzira y'ibiganiro. Birashoboka ko Kinshasa yakicarana na M23 nta gituti gifite cyo kuba uwo mutwe w'inyeshyamba ufite ubutaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ufite naho ufite ijambo Kinshasa itari hafite. Amerika ifite ubwo bushobozi bwo kubategeka, bakarambika intwaro bakaganira. Amerika ubwo bushobozi irabufite. Nese ukeka ko ubundi Tshisekedi yemeye kujya mu biganiro ari we? Aya, Amerika ifite ubwo bushobozi bwo kubategeka bakabijyana. Ntabwo bikavamo iki? Cyakungura Amerika ni iki? Cyungura n'amabuye. Anyuze mu buhe buryo? Ubu ni uguhindura umuvuno. N'ubusanzwe se ukeka ko ari wibaga amabuye ya Kongo kurusha Amerika? Abantu bonyine bari bahari bayiba, ariko bakayiba barahawe uburenganzira n'Abashinwa. Abashinwa bahawe butamwa biyongereraho ngenda. Ariko Amerika yo yasanze butamwa iraho yihana ngenda. Amerika yayibaga, ahubwo iri guhindura umuvuno wo kuyatwara mu mahoro. Niyo mpamvu iri gukora ishoramari. Ntabwo Amerika igishyigikiye ko intambara ziba ikiba, yari gutinyuka kuvuga ngo iratwara amabuye ku neza. Aya, ariko intambara nizihagarara none Amerika iratangira yatwara ku neza. Niyo mpamvu ikeneye amasezerano. U Rwanda rwasabwe guhagarika support ruha M23, rusabwa gukura ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda mu bintu rufata seriye n'umutekano warwo, kiri mu bintu biza imbere. Ingamba z'ubwirinzi ni ijambo rikoreshejwe cyane nko mu myaka 2 ishize, risobanura icyo u Rwanda ruri gukora kugira ngo ibibazo biri hakurya bitaza kutobanga ibiri imbere mu gihugu. Ku ngamba z'ubwirinzi haba harimo ubwirinzi bw'ikirere, haba harimo ubwirinzi bw'ubutasi, haba harimo boots on the ground, n'ibintu byinshi bishobora kuba bikubiye mu ngamba z'ubwirinzi. Tekereza ko u Rwanda n'ukuntu rufite abantu ruzengurutse nk'uko babivuze mu kanya, uvuga uti bashaka kurufasha, rwiteguye kumanura ingabo
mu gihe urugamba rukomeye? ntabwo nsobanukiwe neza. U Rwanda rwiteguye kuba rwakora ibyo Amerika yavuze mu gihe hakiri ibibazo bishobora kuba byahungabanya umutekano warwo? Icya mbere, u Rwanda ibyo Amerika irushinja ntirubyemera. Yego. Icyo kintu cy'ingamba z'ubwirinzi uri kuvuga rero, ntabwo Amerika mu byo ibwira u Rwanda ingamba z'ubwirinzi zirimo. Ariko hashobora kuba ari byinshi biri included mu ngamba z'ubwirinzi. Yego, Amerika icyo ibwira u Rwanda ni ikintu kimwe ariko kiri muri bibiri, ni ukuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo, no kureka military support cyangwa se military backup baha M23. Ubwo bishobora kuba ibikoresho cyangwa n'ubundi iyo ramforo y'ingabo. Bibaye aricyo cyitwa ingamba z'ubwirinzi, yego, kandi icyo kintu nsa nk'uwakivuze dutangira mvuga ngo u Rwanda ibyemezo biri gufatwa harimo icyari kirubangamiye cyaba kivanye. Buriya rega nkubwiye ngo naciririye agaca ko kurya imishuko yawe, kubera ko nawe waciririye imbogo zo kunyonera ibigori. Uriya uzi uti nitandukanyije n'imbogo, nanjye kwitandukanya n'uduca nta kibazo, imishwi yawe nisugira isagambe. Aho rero u Rwanda ibyo biba ari izo ngamba z'ubwirinzi nta kibazo, nta kibazo mbona, kuko u Rwanda aho bikomereye ntirwigeze rwemera mu buryo butaziguye ko rufite ingabo muri Congo. Raporo za Loni n'abandi bavuga abasirikare bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 2, ariko u Rwanda ntirwigeze Ejo bundi representa wa DRC muri Congo yavuze ko half of military iri byaba byenda no guhura n'indi mibare, kuko hari aho nabonye bavuga ko u Rwanda rugira abasirikare 33,000. Ikintu nge nibwira ko baba ari bake. Nge ndeba nkibaza, hari famiye mu Rwanda itagira umusirikare? Sinyizi. Urumva niba bararenga, kuko ubwo baze bibaye ari hafi dukurikije iyo mibare 33, igituma byeta bihura n'ibyo uwo muyobozi yavugaga. Ibyo avuga bibaye ari ukuri, twibukiranye ko mu Rwanda hari abasirikare officially barenga 10,000 bari mu butumwa, abasirikare n'abapolisi bari mu butumwa bwo kugarura amahoro, sibyo? Ubwo rero haba hasigaye abasirikare nk'ibihumbi 23. Umuntu avuze ati muri Congo hari nk'ibihumbi 10 ni hafu yabo, wahita wumva ko n'ubundi ni nk'ari hafu. Ariko ibyo avuga umuntu ushinja burya ntabwo ari ushakiraho ibimenyetso bishinjura cyangwa ibimenyetso biri hagati bidahejeje inguni. Ni mu buryo bwo kubivuga gutyo. U Rwanda ntirwigeze rwemera ko bariyo na rimwe. Kuba rutarigeze rwemera ko bariyo rero bifite icyo bisobanuye. Niba rwarabihakanye rubizi ko bariyo, ushobora kuvuga ngo turabacyura cyangwa ntirunabacyure. Iby'intambara abantu bahindura manevure, hari byinshi, hakarebwa rero ngo haraza gukorwa iki. Ariko igihe ari cyo ibizaba byose simba ino ntambara isigaje igihe kinini, izatuza by'igihe runaka, ahubwo nyuma izubure yongera ikomeze. Hanyuma Congo ko duhora tuvuga kwigobotora agashaka buhake, kwigobotora agashaka buhake, iraramuka ihaye amasezerano Leta Zunze Ubumwe risanzwe ihari, amabuye y'agaciro yatwaraga, nabyo n'umukuru w'igihugu yavuze mu tangiriro cy'umwaka cyo kwibuka, aravuga ati cyangwa ikibazo mufite nuko dushobora kuba tuza tukabasanga muri ibyo birombe byanyu, n'ubundi already murimo. Navuga igise no kubwira Mario na Fara vuze bane jana biba Congo ku Rwanda rwaza nko ku mwanya 99 cyangwa wanyuma w'ijana. Hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Congo koko niba yarahaye Amerika ubushobozi bungana gutya, cya gihe cyo kwigobotora zabasha kwigobotora iyi ngoyi ko ushizemo mu yibagirwa cyamwirukansaga? Ukwigenga kwa Afurika kurashoboka, ariko kuri kure kuzagenda gukorwa nk'indwara yandura. Bamwe bazigobotora ku giti cyabo banduza abandi, ariko kubitwara musururu moya nk'abanyafurika biracyagoye. Abanyafurika bamwe baracyaryohewe no gucakazwa n'ababo mu burengerazuba bw'isi. Ariko nyine nese reka nguye nk'urugero, niba Congo igira ibibazo ikabigirana n'u Rwanda, buri munyafurika wese ukanze hagashya ariko Katari yakandaho bigakunda, sibyo? Bibe abafite ibibazo, bibe ababyiteza n'ababibateza, bibe abarwana n'abahangana, natwe ubwacu dufite ikibazo nk'abanyafurika. Dukwiriye kubanza gukundana no gufashanya, ntiturwane hagati yacu. Dukwiriye kubanza kumenya ko n'abariye bitwa ngo baje kudukiza, iyo turwana nibwo bunguka. N'ubundi ntibadukiza birambye, twebwe ubwacu hagati yacu tukikiza,
tukareka gushwana no kurwana bitari ngombwa. Dukwiriye otherwise ibintu bizabiha pe, bizabiha kandi by'igihe kirekire. Gashaka buhake twamuhaye ijambo rirenze iryo yakabaye ahabwa hano iwacu muri Afurika. Hanyuma abakiteri bari muri ibi bibazo nka ba Joseph Kabila bo baratuma kimera gute, baraha imbaraga gute imitwe irwana cyane cyane mu 2023 kuba hari umwanzuro ushobora gufata kandi Joseph Kabila ni umuhigi uvanze n'umuhigo. Uruhande rumwe ni umuhigi, urundi arahigwa. Joseph Kabila ari kubasenga cyangwa se kubasenga ibibazo bya Kongo bikemuke, ariko ari no mu basengerwa ahubwo ngo bitamuhitana. Kabila ni umuntu ibibazo wabisize, ntabwo yabitangije niko kuri, ariko aho bigeze ugukomera kwabyo bifitemo uruhare afitemo M23 cyangwa se n'abasa nkayo bagiye begura intwaro ku butegetsi bwe. Iyo yishimanga amasezerano ya Sun City, yabaye CNDP hari byari bikiri muri RCD. Sawa, none se M23 yavutse amasezerano ya Sun City atarabaye? Yarabaye. Sawa, Kabila se yashyizeho Tshisekedi. Ngiye rwose nuko iyo mbivuze abantu bantera amabuye, Kabila ni ikibazo kurusha Tshisekedi. Wenda Kabila ntigeze yagrava situation hagati y'u Rwanda na Kongo nkuko bimeze ku bwa Tshisekedi, ariko Kabila niwe kibazo gikuru, niwe byose babibanje. Kubera ko uyu munsi Kabila atumvikana na Tshisekedi, kandi Tshisekedi abangamiye u Rwanda, abangamiye M23, anashokoka ngo yango Kabila singa Tshisekedi ngwe rimwe bakaba banakifuza gukorana nawe no kugera. Ariko nge ndi nkubagira inama, nababwira ni Kabila muzamukoresha ariko ntimuzamwizere. Yewe nimunafata ubutegetsi muzamufunge, nimbaga muzagira amahirwe yo gufata ubutegetsi muzamufunge, cyangwa mu muci ingufu zo gukompoza mu musigiri zo gufana. Ntabwo nawe bwari umwizerwa, ariko uruhare ashobora kugira mu kubihereza umurongo. Kabila ari powerful, byaba ibyo gukoresha imbaraga afite imbaraga z'amafaranga, afite imbaraga za diplomasi, afite connection. Ho rero kuza muri M23 byo ni cyangwa ku ruhande rwo ni ibintu byiza kuri ni ibintu byiza kuri M23, kuko M23 kuva kera yari yarabuze izo figure z'abanyembaraga kandi bakomoka muri Kongo mu bice batavuga ngo aha ni mu Rwanda cyangwa n'abanyarwanda. Kabila nicyo kirungo gusa, nawe ntiyorohewe. Kabila amaze kurokoka urupfu inshuro 3. Mu ntangiriro z'uyu mwaka bashatse kumwicira muri Zimbabwe, mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka bashatse kumwicira muri Ethiopia. Ejo bundi ubwo FARDC na Bazalendo bagabaga ibitero Goma, wibuke nibwo yari yageze muri Goma. Ibi binavugwa ko rwose bari bakeneye kubyina iyo nsinzi ko bamuhitanye. Ubu tuvugana hashize almost iminsi 3 iwe Kikangati muri Kinshasa. Uriya Kikangati nubwo iri muri Kinshasa ariko ni hafi muri kilometero 80 uvuye muri aho twakita rwagati mu mujyi. Ntabwo ibintu byoroshye, bari gusaka, bari kugota, bari bamumereye nabi, nawe arahigwa. Kabila naramuka agiye ku ruhande rwa M23, sibyo igatsinda, bishobora kumubera inzira nziza igaruka ku butegetsi. Hamwe navugaga ngo ni umuhigi. Kabila najya ku ruhande rwa M23 igatsindwa, kariyeri ya politike izaba noneho igize intege nke kurenza, azaba acitse amazi kandi azakomeza abumuhigo. Nubu ni umuhigo, n'icyo gihe azaba agumye ku ruhande rw'umuhigo, ashobora guhigwa n'amategeko cyangwa agahigwa n'urupfu rwatumwe nabi Kinshasa. Hanyuma M23 urebye iyi nshuro imeze nk'aho ari determine kuruta 2012. Urebye na sacrifice yatanzwe iri hejuru. Y'unuganire na bamurema ko nyagato kura ko hari abasirikare babuze mu ntambara zose bagiye bagira. Ubona nizi imbaraga bari kubona za Bakabila baza n'abandi ba Colonel Nanga baraje barakomeza barafatanya ba FCM 23. Masad Bros yavuze ko bagomba gushyira intwaro hasi, siyo wa mbere bivuze. Abongereza barabivuze, ababirigi barabivuze, abafaransa barabivuze, abanyakanada n'abadage barabivuze. Kuri iyi nshuro iri jambo rya Masad riraza kuremera ku buryo bari bufata uwo mwanzuro bakirengagiza. Iri ni ijambo ntabwo ibikorwa biratangira, niyo mpamvu nakubwiye ngo Trump agomba kuzaza nka bwana cyangwa Dan. So niyo barambika intwaro hasi ntago bazirambika ku ijambo, nta nubwo baza kuzirambika nona.
ibyaba bizaba nyuma y'ibiganiro runaka, igitutu cyangwa intambara ikaze kurenza iyo turi kubona none. icyatuma barambika intwaro hasi no gutsindwa ku ntambara, niko mbibona. M23 izarambika intwaro nimba ari izirambika kuko yatsinzwe mu buryo bw'igisirikare. Ibiri kure ko Kinshasa yabyishoboza, nicyo cyonyine gihari cyatuma izirambika. Ku rugamba ku butaka Kinshasa ntabwo yatsinda mu 2023. Ntabwo bishoboka. Wakomoshe cyane ku bijyanye na Amerika na FIB ndetse na boots on the ground, uravuga uti niyo baba ari abatsinda ntabwo bakizira nk'abo ubwabo, utekereza ko bakoresha iyi strategy? Harimo iyo y'abacanshuro Blackwater, harimo gukoresha ibisa nka FIB, harimo kubwira ibihugu bindi bicise gadasanzwe atabaza ati mutabare, harimo n'abacanshuro bandi batari nababo, harimo no kuha Kinshasa intwaro zitandukanye n'izifite, harimo no kubanza guca intege M23 mu buryo bwa diplomasi, kwica amaboko, kuvuga ngo ntihagire igihugu kigufasha, bibe mu byo muturanye bibe mu byakuri, abantu bawe tubafatiye ibihano ntawe uzamuvinga, uzajya sohoka arafatwa, nta ntwaro uri bugure, zibe nizo kuri black market turi buhacunge ntiziza. Kinshasa bakayekipa n'abazi kwifasha bakabekipa, noneho nibwo buryo bushoboka. Bukaba butandukaniye hehe na DRC, si ibihugu bindi byihurije imbaraga. DRC ntayihuriye. FIB bitandukaniye he na mission nk'iyi? Aho bitandukaniye Amerika na Amerika ni igihugu kigize umupolisi w'isi kandi kibifitiye ubushobozi. Amerika ni ariko haza abaturage abasirikare b'ibyo bihugu, ntabwo haza abanyamerika. Kuvuga banamutse bohereje izo misiyo zindi, izo misiyo zindi se hari zifite ibikoresho nk'ibya Amerika, izo misiyo zindi zifite amafaranga nk'aya Amerika. Amerika ntabwo ari utuduhugu uri kuvuga, oya. Ahubwo vuga ngo Amerika ishobora kuvuga ibiri kuvuga ari ukurangaza abantu, nta kintu izakoresha ukabona Tshisekedi birindutse ku manywa y'ihangu. Bavuze ibyo aho bajya ku ruhande, ariko Amerika yagiye mu bintu ntibivamo ari uko itsinze koko. Iriga nta kimenyetso cy'uko Amerika bigiyemo turabona mu buryo bwuzuye. Imvugo sava babirimo, mu mvugo babirimo, ariko se mu bikorwa bari bwaboneke kubemerewe ikirombe. Urumva haracyari kari ikirombe se, ikirombe baracyemerewe. M23 yo yarakibimye. M23 ari ikirombe y'imya Amerika kandi niyo ifite Rubaya, niyo ifite n'ahandi hari amabuye hamwe muri aho muri Kongo. Haracyari kare. Twamaze kubona wa pili, twabonye batatu, twabonye wa ine, reka dutegereze seti na bwana. Dutegereze seti na bwana. Ivi reka ngushimire cyane. Wakoze cyane. Wakoze cyane nawe.